Hi, welcome to Easy Maths with Kapil. Aji amar 60-second concept series tour topic hoise mean, median aru mode. Prothom aiso ami mean ole. Mean mane ki hoy sum of numbers divided by total numbers. Example hisabe ami number loi loisu 2 4 6 8 aru 10. Eita plus kori disu uporot ki hoy sum of numbers 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by 5. Eita plus korile ki hobo uporot hobo 30 tolot hobo 5. Answer kiman labo 6 ulabo. Tetia hole mean kiman hoy 6 hoy. Aisu median mane ki hoy the middle term middle value when arranged in order. It is the same number kita laise 2 4 6 8 aru 10 yar median ki hoy efale duta ase mazot ki ase 6 ase tetia hole median ki hobo 6 hobo. Median mane ki hoy middle value tu. Next ase mode mane ki hoy number appear most frequently mane most repeated number kita ki hoy number ki hoy mode boli koa hoy na. Eto series tu 2 4 4 4 3 3 6 6 7 and most number ki ase sabotke beshi ki ase 4 ase. Therefore mode ki hobo mode equal to কিমান হ'ব 4 মানে কি হয় mean মানে কি হয় এভারেজ median মানে কি হয় মিডল নাম্বার তাৰ পিছত mode মানে কি হয় most frequently যোনটো নাম্বার ৰিপিট হৈ থাকে ঠিক আছে।